الله أكبر. حمید گیلانی گلک بو ناو مال سیدا دا ناو مال نهریه دا. حمید گیلانی چیایک بو المازمترین چیایت کردستانی بو پشتاما کردا. سید حمید گیلانی جانا خو اصراحتا خو پیشکشی ملت خو کرد. وما قبلتك ومن إخوتك ومن کسی هو از بیشم زحمت نام دا پیدا بود. حقیقتاً اورو چون امامو سید حمید آگر بردادلی ما. براستی حمید گیلانی مروفکی ویندار کردستانی بود، ساز کرد و کردستانی بود. ولی پاریزه که شوناوی ناه داگرتن. خدا خیره و همه آماده کردن ساموختر توی بحث انشاءالله عندك فيلم بوان بلا روستين دعابك كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا حميد كري دري سلام خدي سرتبن. يا حميد كري دري سلام خدا سرتبن. يا حميد كري دري تجي عبد خداي تج أمة محمد صلاة والسلام خدي سربن. تش أمتاوي خدا تراوستين كرم خود جه بلند جنة ده خدا لطف ورحمة خود قال تبكي هشار بن محقق مرن فرضه سيب شرف يكيم يكونه كار ويباش سر هر كسكي لازمه يبمرن جبرائيل ميكائيل إسرافيل اوجه همي بمرن حتى إسرائيل جي چند پیغمبر خدا و که پیغمبر مساعد و سلام خدا سر به دنیای ده خدا خلقاوی کری اوجی مروچو اشهد ان لا اله
وأشهد أن محمد رسول الله تبزان أمر الحقا قبر حقا سؤالا منكر ونكر قبر حقا رابينا وشونا بالمحشر بحقا مو خداي خببين جنة دا كرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي خدا خير هوا هم يبن بيشته هون هم بخير هاتي سر شوا هاتي هوا چه ازياد ديت بر لي آزا بكن خدا جو آزا بك ربي خدا بالجنة يشا بك أفشف دا همي مسلمانا همي برا خدا صلحة كي بيقنا بينا مسلمانا دا نابينا مدا و خرابينا مدا راكي و قتل قتل راكي دين ساجبو برايم ايشوي برحمة خدا. الفاتحة. بنا جماعة رزدار خدا تعالى خير وحمي ومازن بقاتن رحمة وخدا مريد ما حمي عبيدي إن شاء الله. هن أورا حمم ميان الحمل جيلانينا هن حمل سرسل مالباطا حمل سيدي دنيو هاتم خيرانا وحميات كان ام قال وقتی بر ناگرن و هر دو جنال باشخان میت گشتی گفت آسی هنده آخاتن آدیکن ام ناخازیش بعد گل عاجز ببیتن سر نوه مالبات امام حسین نوردین خیراتنا همه جمعه دیدکه جاده درباسی مالا تازی ببه خود خیره و مزه میکن رسبین خو سیدایر خو ام سپاسیر خو پیشکی جوان کن بیجین گلک خیراتن سر سریم سر چومه دانا ریخستن این جولمیر که همون نامه دانا ام سازی اندی ین سیویل همون لنامدان هم دیویژن گلک خیراتن بی کیلانی قردارن و قردار دیرو کا 52 سالن کو تکوشین آزادی جبوما رهبره که بیا گرینگ کو ام تی سر بلندن وقت امید کیلانی دهات ناش باجار شمزینا او کسین لگلوی دیگریان و تو دیدیتن هر وکی بشورش کدا چونکی او روژن نهور داندا او روزن کو بحث کردینی که از ندوره بکد حمید کیلانی جبو بیا میناکا کردستان طایبتی جبو سعیدن هر چهار پارچین کردستان طبیب بیتا میناکا که مازن چونکه او آلای کردستان یا شیخ عبیدالله نهریه یا کو دستیرون ارگرتن او آلا خودی درکت 50 سالالی خودی درکت ام سرنای جولامرگی رخستن ارخو همی ام سپاسیت و دکن Division gelen Ferhat'ın Seran Serçağ. Konuşmak bizim için gerçekten çok zor. Çok değerli bir yoldaşımızı, çok değerli bir yol arkadaşımızı sonsuzluğa uğurluyoruz. Biz Hamit abinin yüzünde bir gün olsun umutsuzluk görmedik. Her zaman en zor zamanlarımızda Hamit abi hepimizin yüreğine bir umut ışığı saçacak şiirlerini okudu, sözlerini söyledi. Çok derin bir yurtseverlik duygusu vardı. Halkına, toprağına, ülkesine öylesine sevdalıydı ki her anını, her saniyesini bu mücadeleyle birlikte yaşadı. Eminim bugün binlerce, on binlerce, belki milyonlarca insan, kadını erkeği bize de böyle bir onurlu yaşam nasip olur mu acaba diye dileklerini ifade ediyor. Onun yaşamı bir mücadeleydi. Onun yaşamı bir direnişti. Onun yaşamı bir yurtseverlik seliydi. Onun için sonsuza kadar emeğiyle yarattığı bu değerlerle yaşayacak ve eminim ki Kürt kadınlarına, Kürt erkeklere, gençlere, yeni nesillere örnek olacaktır. Yurtseverliğiyle, emekçiliğiyle, barışa, özgürlüğe olan umuduyla, sevdasıyla
hepimize örnek bir yaşamı vardı. Biz kadınlar açısından da gerçekten Hamit abi hepimizin can yoldaşıydı, yol arkadaşıydı. Bizleri her zaman yanında görmek isteyen, beraber mücadele etmekten gurur duyan, bizleri kendisiyle birlikte yürütmekten onur duyan güzel bir yoldaşımızdı. Hamit abiyi sonsuzluğa uğurlarken tüm kadın yoldaşları adına da şunu söylemek isterim ki Hamit abi mekanın cennet olsun. Sen bize yoldaş oldun, melekler de sana yoldaş olsun. Sen bize iyiliği, güzelliği, doğruluğu anlattın hep. Halkımız da bu güzelliklerle, bu yurtseverlik duygusuyla onurlu bir barışa kavuşsun. Bunun için çalışacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Gözün arkada kalmasın. Halkımıza, başta analarımız olmak üzere, onurlu bir barışı armağan edinceye kadar senin yoldaşların olarak çalışacağız ve başaracağız. Son anına kadar hep süreci merak etti. Nasıl olacak? Gerçekten bu defa olacak mı dedi. Biz kendi adımıza bu mücadeleyi onurlu bir barışla, demokratik bir gelecekle taçlandırmak için elimizden geleni değil Hamit abi, fazlasını yapacağız ve kazanacağız. Sana ve senin gibi Kürt halkına, Kürdistan'a, vatanına aşık olan tüm yoldaşlarımıza armağan edeceğiz. Hiya ve Bekiri be, Hiya ve Bekiri be. Başta Azed abla olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine, yoldaşlarına ve halkımıza başımız sağ olsun. Kürt halkının başı sağ olsun. Beni seri mesabı, seri geli çolemir ki şemzin nan hesabı, seri malbat hesabı, em iro fırkhamginin. Çünkü meyvaneki kuy karker kaybkır, çoğu makadi. O kendi xud tekoşinek mezindan, cezaevi dit, işkence dit, disa daha xuda devam kır. Gülten başkan eji got, hatta daviye eji got çıdı be aşitiye vere, be cari inşallah yevere got, inşallah yevere. Emci boyuya, emci boy mina uya dua dikin. Hamit abi heval ekmeği pır baş bu, cara meradı bu heval, caradı bu bra, caradı bu bav, derdeme dename pır kışalt. Boy milleti hoş pır xabeti. Milletime azat mı? Biraz zaman evi azat mı? Biraz gellemej yaş diye bibine. İnşallah emci van hastın eviya, van davuya, mi hatta davuya beğerin. 4 sala beri viyajı hatta bu partiye destemi girt. Got tiştek veri serimiz zanı bunu xaş bu. Got toy muhakkak veri şemzin hani gunda ser cenazeme toy akaftını biki ve Mich destuya girt mi god ya Hamit abi şuma tişte yatı beji. Herhalde Hamit roje baş bibinin, emi aştiye bibinin, emi belki roje pır baş bibinin. Gonna toy pırse bidimi ve mijve çayı pırstavıya. Eci irohatım, sen pırsap sekrim ama pırsektin etsadın. Hevale Hamit abi, emi inşallah davuya, hastını üyaji bibin seri. Em alaviyajı bibin seri, em iş pırsaf binin şunu dibejim, carektin disa seri vesabı, seri malbat hesabı, seri gelli kurt sahabı, seri mehemmiyat sahabı, çünkü Hamit Yeylani sadece ye malbata huni bu, ye gelli kurt bu, ye mekiş da bu ya carektin disa seri vesabı, Kadir Ramaviya şakı, inşallah zaten şuna cenneti, kesira kötülük nekir, eyli ve herkesi de kastı.
Avukat bu, pere bu, tınne bu, dıçu cezaeviya. Be pere dava herki fakir fukara lemezedikir. Riyaviya vekiri bi. İnşallah şunaviya cenneti. İnşallah emi dava viyacı hatta davayı devam kın. Carektin disa serime güçta sağlık spas kın. Mala ve var. Selamun aleyküm cemaat-ı rahmet. Avruka ev cemaata heme mevanet Hamid Geylanine. Heme şehre Türkiye, İran, Irak, heme cihan mevanet ve tatine به تازیه و به کی خوشی آمد. بس از یک دش بیجم او نوع جماعتی دا از عیب کم شرم کم بیجم از بروی حمید گیلانی ما. چونکه او جماعتا همه بروی حمید گیلانی نه. همه دوست حمید گیلانی نه. همه دوست حمید گیلانی نه. ام رزدارم بو همیا یلم ماستر بی مکچ کتر بی دست همیا ما چید کم. خاصتا وکیلیت ما یت پیج دا یت نه بلدیه باشقانیت ما پارتیلیت ما همیا زحمتت کشای گل همه جماعت اتحادیه لیره امه دا خازید کن آزا بکن امه دا خازید کن انشالله حمید گیلانی گل حد رازید اجا پارلمانتی ما بحث کرن از نشیم پسناو بدم یا محتوا بکم فقط یک تشت گوتم همه جارا گوتم گلک درست بن گلک مالبات هشیار بن گلن منطقه خوشیار بن گلک سه کردینیه نصیحتت و توت کرن اجا ام و سوزیدن پشت حمید گیلانی جی ام دیسانه که بنمالا دیمانه بنمالا او جماعتان که هاتیه لیره یال دسته متت ام تقصیریه نکن از تشکر الهنگو همیات کم قصوریا معفو کن دلی مجی بیچه گرتیه بلکه ام نشین زیده باخوی نشین جیزاتن بحث سیاست و آکاو بکن جماعت همه المچیت زانیتن هنگل خیراتن سر مهاتن سر شو مناتن عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر الله لأمواتنا بزيادة شرف النبي وآله وأصحابه وخصوصا إلى روح المرحوم المعلوم هدية الفاتحة مع الصلاة. Sibel Başkan, Sibel Başkan. Gel. Hadi hatırı verci. Serçavan galakleri. حمید گیلانی ملگلی که سال 1900
هفته ملگلک 2007 ملگلک سیاست که ملگلک پارلمانتر بود مجلسی دا خود عفی کرد خود بجنت شاهد کردن هم مطابق انسانی که باش بود انسانی که ولات پاریس بود انسانی که جان بود فکر خداد انسانیت خداد پارلمانتری خداد سیاست خداد انسانی که گلی باش بود منو وکی سیاستی ولی سیاستیشی هم دوست بود حوال بود مالک سعید و مالا ما مال باتا و هم قدیم زمان دامل گلی بود خود عفی کرد حقیقتا جی انسانی که بیزار بود باش بود بو ملتی خو بو انسانی خو بو گلی ملت هم که جی انسانی که باش بود خود عفی کرد ان شاء الله حامد حوالي معي يلي جامير بي باش بي يعني قدان دعوة بي يعني هم حكومة معلم يجي مو في زغنا بي مو في شعار بي ومو في نيفسكار بي ما قال فايدة جديدة بملات جي قال فايدة شو ديتيا هم قال خمكيني كاوي أمري خدي عافية إن شاء الله خدي راضي بيت